Na mo manager huya bisi yomo gumare bwime county ya Kisii niganyara kwa gwesokia na gukwanira obosagani obwanyata kwa kaneke wa Asia bisi uli tukuligoro chingaki aba Kenya bali nkurobeka musegati aba Kenya bali kurobekana kwenyira lituko lya 77 kwana chingaki echo niganyara kwa kaneke buna nigabisi yaberege kobage korengwa na bonde bonsi bali kurobekana ne mane somo chie obosongo na igoro nigo yalinge entunde yakane ya bisi yuo ogostaganwa na nigo abanyako bakobolia bisi kwa kwa matskani yae igakora nige kurwa bokoleri gochia ase omwananchi hanene mono omumenyi we county ya Kisii mulikito Daniel Ontiri na mange ABC women rep we county ya Kisii Mosike Donya Doris Aburi ase ukurubekana wakira chingake nigo yabere gati ya chiria chigusaliwa na sentunda yakane litukole igoro chingaki chokorobekana wa 77 magachaiga nigo hasaletiwe birore nebintu binde kubunwa sense meyo igitambukiro kiagikiriwe nabobwatani kurwa sector au igati abo bisa kurwa sia bisi yo bakoragwa no mu manager we abisi ae umusubati Happiness Oirere igora abantu nabo bati office bagate birore bagasari umurembo uri ngororo abandi baito banyoreta amajera of which bachire ba report ande kera abantu bakora maandamano usi ntu akarorera bintu binga mune biga actually amangana twarorera office yo mweshimiwa Donya abaira mange wetani nonye na amangana ndonsi nse yiga kogera kirenga kikera maandamano akoba acha batocheki turoche bono ngabarorera umungina koba mbataiti ko muamaskani aliaye yoko bomongina bwe county obatenenerete okwana chinga kicho nigagikeria okurobekana gotarenge kwa mochoko egento bono kirirete nonye no kolemarigwa kobokoreri hase chia BCH abantu mbale batagete obusaidisi ku office y'omweshimiwa Donya batanyare konyora singenjo yebinte biga bigokoru bono kirengaki amandamano aba mwamwatire birore kirengaki mwate birore chinga kicho nigo abonchorore kurwase omocho bosongo abo bale gati yabalia babere bagokonyeka kurwase abisi yo Mosike Donya aso gwekinia aso bonchorore babo babere ababwangwiga kuwekelia obosali obwo bagosereria gochigotiga obonchorore bwabo nakogenda gochikolenda ro baraboka banyene gochasa matukale bosyo onyo bosalia hasi chia BCH bogocha kugendererwa na mono chingaki cyo kurobekana egatanda kegare kyarenge gatande kebesana buna bangina nakigwatororere igatwachire street togokura amandamano ntonya kaneti lakini yo tokoboria sababu kikera rituko amandamano bagakoba mwagenda ofisi yo mweshimiwa Donya intubu nabangina twakemeira ringaneri kanya mubwata amandamano genda para mokwane birangara libyeno bigwekane abana chance twabasabe kanya moko genda amandamano eshimu ofisi ya mama ofisi ya mongina gatokonyete abande baito kyatokonyire ngo gutore chibese cyangafu korwororo abongotoere chipasari akimware kuancha motigana na ofisi yo mweshimiwa Donya. Kwa hakika waliharibu sana vitu vingi. Kwa ma estate pia waliweza kuharibu vitu za watu. Walipata gari lingine huko Nyanchwa, walishambulia gari wakaingia kwa boma ya mtu wakachukua vitu zake miwa nini hawakuona. Mimi sikuona kama hiyo ilikuwa ni maandamano, lakini ilikuwa kitendo kingine. Manake mimi najua maandamano inakuwa ya amani. Tafadhali jensi, hata mimi ni jensi vile niko hivi, maandamano iko sawa, kila mtu ako na haki yake, lakini ukiandamana jaribu kuchunga sana maana ujui kama kesho utahitaji ofisi ya mama. Leo umeenda umeichoma chini, kesho ama kesho kutwa ndugu yako ama dada yako anataka kwenda shule. Mtatoa wapi basari? Wamama oye! Wamama ria! Kuna siku tena ofisi ya mademu mtu atakaribia kwenda kuharibu kama ni hivyo, kama ni waandamanaji sisi wenyewe tutalinda ofisi ya mama. Mimi mwenyewe ni aba defender. Tutalinda ofisi ya mama, ofisi siharibike. Asense mwende nigo babolia obutuki kwango igwa elio abakagerwa bayimukirigwe getambo kiregetindi kerichiko nkurubodregeta seni kyagetembe elitrene nguruko Daniel Ontiri